E Hubley P. Wrock ki prolog ki was nhau suk wow up yigi kubor how new channel ki kubor ki wakwa open snyao chapi wa wir ka wi ka khana lai class na po campus yong ka St Mary's College Shillong te ka yi ka te ka khana ka wasa wa chong hewan we na du nu wir ko te ton abi yagani ka kubor hadu wakut khanang wa yo tip iye wa sakhiat te chwa wos dang i chiki kubor ladam pu emu de phu subscribe your new channel snya bhai subscribe we ngat how to bell wa em hai tu khanang wa yo tin cho piyo yigi kubor wathame te tons dangi chaki kubor kawi niki khana lai class ka wakhat khandis nem irta da wir ko napo ka college campus weya ka ti ka khana da tip pertu ya ka kam ka niza giris emle ka wana ka chnong like jem mau phlang mau ngap kat kam ki kubor wadiyo lum ka ti ka khana da wir ko napo ka St Mary's College campus hakatu kan ru tarik yong niu banai ya ka FIR da ujo da ka beyong ka halai umkhra police station we nei liang ki pulit da panbana ki da ka lookout notice we da kantu ki le ya ki wan ki watip chaphang yong ka wo pen tip dai wa phone chaki pulit hau ni u phone number not lin ruso RR le not ru khande kaniza giri to ko whatsapp blouse rong yerngam waka trouser rong stem we to le ka wajrong sunfit idur yong ka to walang dong we em aj phari ko le hatang ben kam te le de em ki wan watip chaphang yong ka snya bha pan tip cheki pulit te du kini don hi khuble chipon